Nawna selli sawdani, salam alaikum, meden salmina nokku kawondom, meden lando stahidon e jam. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la page de Nawna Selli. On va aborder ce matin quelques sujets de la vie qui sont très importants. Voilà. Meden salmina nokku kawondom, partagez le live. Bonjour mon frère Abdurrahman Sow, Rashlim Diallo, bonjour. Engara yewde hande ko honɗum woni jahannama. Honɗum woni jahannama kadna ɗo. Andi dans le religieux, si jahannama yewtama automatiquement de wonno bana adama on fayda ɗuɗa ka jannede fi ko wirni kon fi ko yiyotako kon neɗɗo yiyay tun la matière, le feu, c'est-à-dire yite nge. Quand je parle de religieux, wona inde ceernojo ma on min haalde. Les chrétiens ont des religieux, les juifs ont des religieux, les bouddhistes ont des religieux. Religieux, c'est-à-dire ko kala wiwɗo ino haalude inde Allah, ma no haalude inde prophète joma annabajo. Ce qu'on appelle le religieux. Mais ko ɓuri hewde le religieux o yiyata si wona ko feeñi ko ɗum waɗi hypocrite ko wiyete ko naafiqi ɗuuɗa e maɓɓe, mana ko gite ɓe gollanta. Donc ona ya sikkuɗo si Nawna Selli haali fi religieux ko fi ceernojo ma on woni haalde. Den jogiti ceernoɓe tedduɓe e min tigiri ko e laawi woɓɓe maɓɓe woni ko mi faawi tawhid. Voilà. Ko honɗum woni jahannama. Ko woni jahannama ko tampere nde tawata bane adama on o wawata yiɗude ma o anda no yiɗirta, ko ɗum wiyete jahannama. Golle ko ɗe satti o ko ɗe satti ɗe sattana yiɗuɗo golle ɗe. Debbo no wayi o no wayi o mettanta wondude yiɗuɗon. Gorko no wayi o no o wayi o mettanta wondude yiɗuɗon. Leydi no ndi wayi o no ndi wayi ndi sattanta yiɗanɗo ni. Donc sa famille dans la spiritualité. Spiritualité na goɗɗum go, c'est-à-dire ko tawata no suuɗani bana adama on mais hino ton wono tawhid on koko suuɗi. A wata yide ɗo goɗɗo anda mo jogi tawhid. Iman koko suuɗi, Allah koko suuɗi. Baraji maɗi piji ma moƴƴi ko wona windede ko jaɓama jaɓa koko suuɗi. Andu Allah subhanahu wa ta'ala koko yiyota ko e makon ko jama on wawata yide waɗa toɓɓe étiquette ji ko ɗum o pesata ko non o ñawirta. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Fillitoɗen what is hell, ko honɗum woni jahannama, ko nde tawata o tigi wawata yiɗude. Sa woni e dewgal a wawata yiɗude ko jahannama. Sa woni e golle a wawata ɗe yiɗude ko jahannama. Sa woni e politique a wata mo yiɗude, a wata yidde politique on ko ala yiwde tan sona heene e rage e ŋatam mi ŋate o ta landa siko e jahannama wonɗa. Merci Thierno Galaxy depuis Liverpool. Ba Marwan Ba, merci Malal Fafaya. Donc c'est yewti si religieux jono yewtema fi jahannama o yewtirte woni jahannama sur la matière. Ono ɗo joni siɗa defude joɗoɗa ndara yite nge wonɗa defude nge andita ko religieux joma on wiyuma ko. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. C'est l'être humain qui parle comme ça. Dieu ne parle pas comme ça.
ko bani adama yewdirta non parce qu'il vit dans le monde physique avec ses idées irrationnelles. Dieu n'a jamais parlé comme ça. Hida wawi wonde ka wonda ɗo ni hara hiɗa e magge hiɗa e nder magge hiɗa miijade fi wonke. Kala neɗɗo tawɗo o wawata yiɗude golle maɓe, couple ma, ɓiɓɓe maɓe, leydi ka wonɗa ɗo. Kala ko heɓuɗa koye jahannama wonɗa. Merci Baguiné depuis l'Allemagne. Donc ara wattango liila etto si a wonay e diina tawa ko diina ka suɓiɗa. Etto sa rewa e Allah tawa ko Allah mo yiɗuɗa. Ettoɗa sa wonay e golle ma, sa wonda e ban adama e couple tawa ko neɗɗo mo yiɗuɗa. Tawa min na tampere wonata to, mais an tampere wonande ton nde ko nema wonande hana ɗum haray no metti muññade. Haray no metti muññade. Andi tisiɗa e leydi e yoɓugol facture ji, andi tisiɗa e leydi ndi anduɗa wona a jaɓɓaɗo, wona a wernaɗo, kono hiɗa ton ɓay tun ka hakkille ma ka hakkille ma ko aljanna. Ɓay tun a susta fontade, a susta fofude, a susta wuurde. E seeɗa mum a seedata e kulol, seede mum a seedata en est ce que ko fi ɗum tagiraɗa. Adna on no raɓɓiɗi ka bane adama feƴƴina gurna mum ɗan e kulol e ande e mapunde e rage. Adna no raɓɓiɗi ka tawata koye sifa ɗum bane adama wurata. Ndaari dewgal nga wondani, dewgal ko contrat hakkunde yimɓe ɗiɗo, kono ndaari siko contrat wonduma e o. Dewgal c'est un contrat. Kon woni contrat koko halda fotta hara goto forsaka. Ndaari siko dewgal mangal ko non woy. Contrat kadi ko jonnay ɗum goto kala e moɗon gollal, mana oɗa proposanima offre an a jaɓi offre makko mboɗa o fodima goɗɗum, o hollima goɗɗum, a jaɓi ko holluma. Haray ɗum ɗo farli goto hoore goto kala e moɗon gollal ngol ko halda fotta. Min daari si dewle maɗen ko non way. Tuma jombo anda jombeteɗo, jombeteɗo anda jombo, ça c'est quel mariage? Ndaari jombuɗo no kilo wulure ma kilo temedere, jombeteɗe no gaɗa, c'est quel mariage encore? Ndaari jombindirɓe ɗiɗo goto ala wadde golle mum ɗen, mo kala no humi ka yaasi. Kala ko giggol wonali e mum, ko ɓuri hewde ko haray neɗɗon himo tampi sabu ronkugol wawde wongol e ko yiɗi, ko ɗum wiyete jahannama dans la spiritualité. Buynon no e magge, buyno e magge no du'ade wota naatu e magge. Siku na ɗum yaltinay ma, c'est le travail, c'est le travail, c'est la conscientisation. Wona on du'a, wona yela iɗa e magge iɗa du'ade wota naatoyge ma iɗa e magge, sans te rendre compte.
hiɗa e magge hiɗa duwade fi wota nato e magge. Allah ko landima ko gollugo. Si bani adama sansay a sansay ko wonɗa jangude kon, par ce que ko wonɗa jangude kon hande ko ɗum wonɗa e mum. Donc si tawi ko ya sanzo a sansay a waylay, tawi ko ya waylo a waylay ko wonɗa jangude kon, ma waylaɓe wonɗa jentade ɓe. Wayla sa wayli ɗum ɗon a waylay kisamɓe wonduɗa ɓe, sa wayli ɗum ɗon a waylay kisamɓe wonɗa golde go. Luttu kon fof ko démagogie e nafigal ka. Ko ɗum min si goɗɗo innila tami nato e nde juulirde mi nata e mayre, par ce que miɗa faala andude komi anda. Si goɗɗo winan wota jangude deftere mi jangay nde, bani adama woni humpaɗo. Ko honno waɗi janguɓe men ɓe ɓurɓe ɓe ɓokka goɗɗum sona haala wiɗo. Ko ɓayi ko ɓe andi kon ko ɗum ɓe wonimo. A andata ko wonɗa e mum kon sino moƴƴe, si moƴƴa sa yiyali goɗɗum ko. Subagol koye ɗiɗi a wata subade hunde wottere. Si karamokojo goto jannima ko hakkille gote jogiɗa, si karamokoɓe ɗiɗo jannima ko hakkille ɗiɗo jogiɗa. Sa jangi deftere wotere ko deftere wotere jogiɗa, sa jangi ɗiɗi ko ɗiɗi jogiɗa. Sa yehi e leydi wotiri ko hakkille wotiri jogiɗa, sa yehi e leyɗele ɗiɗi ko hakkille ɗiɗi jogiɗa. Kala ko bani adama wi wota waɗu yehi ndara bappa. Woni kaka gandal, woni kaka jawdi, woni kaka relation ji. Kala ko neɗɗo, na mi inni Allah de, kala ko neɗɗo wanoma sakkima waɗugol yahu an waɗa. Sakkiɗo mon c'est un esclave, ko kulol makko ngol woni hibbude ma. Sakkiɗo mon ko maccuɗo adna ko voyage, kanko o darike. O darike kulol ngol darnimo ko nagge, c'est un esclave, c'est mouton. Ngara wi what is hell, on woni yiite jahannam, ko tampere tawata neɗɗo wawata yiɗude. Wawata yiɗ, no wodi yimɓe ɓe wawata yiɗude, par ce que ɓe feƴƴini duuɓi e gandal e neydiji. Ɓe jannaka ko honno ɓe yiɗirta hoore maɓɓe. Ko ɗum fuɗɗi. Si a yiɗali hoorema a yiɗata taguɗo ma, c'est automatique. A yiɗay hoore ma tum yiɗa taguɗo ma, c'est automatique. Woy sa attori wigol a yiɗay taguɗo ma hiɗa wawi wopude hoore ma tawa wonoya naafiki, mais a yiɗay hoore ma tum yiɗa taguɗo ma. C'est-à-dire a yiɗay hoore ma tum laɓɓina ɓandu ma ndu, laɓɓina anniyeji maɗi. Kon wonɗa wadde ɗon koko Allah yamirma. A yiɗay hoore ma tum suba ko jooɗoɗa, subaɓe huwodira, jonnita yimɓe haqqeji. Kon wonɗa wadde ɗon ko Allah wonɗa ɗoftade. So many years of education, duuɓi heewuɗi ɓe no jangude 20 ans 25 ans 15 ans, wonaɓe fof no wodi makko baɓe wonɓe jangude, wonɓe wallitade, ɓe jannaka yiɗugol hoore maɓɓe. Jannuɗo ɓe on no andi si janniɓe ɗum ɗon ɓe hettay hoore maɓɓe, ɓe hettay diina maɓɓe kam, ɓe waɗata kopi. Ɓe anday Allah na e leydi jeeya, na e leñol jeeya, na e suudu jeeya. Ɓe anday kamɓe kadi Allah no marani ɓe keɓa.
no hitti nde bana adama o ekkitoto yiɗugol hoore mum. ɓe ko ɗon fuɗɗi par ce que goɗɗo jonnatama ko a jogaki ma an to ɗum ɗo tuma kala yiwɗa ka fuɗɗode laawol an e yimɓe ɓen tout va bien, mais ɗo yo wondu seeɗa a mettitiɓe. ko wonɗaɓe jonnude kon ala jonnude hoorema. giggol koye nder miram wonata konno goɗɗo jonniray ma goɗɗum a jogaki miram mum ka waɗe. teddungal koye nder miram wonata konno goɗɗo jonniray ma teddungal a ala miram ka ɗum wonata, a ala place mum. mi sikkiti si makiti conteneur ji ari ɗo patron jo no faala wadde dépôt vente ko marɗo ka dépôt waɗe o ka. mi sikkiti si Orange Money no senditede ko uddutuɗo compte o bugante nagge. wota sikku waɗangol yimɓe ɓe yiɗete aduna siko ɗum fof yiɗayno Allah, par ce que mo waɗande en bimbi e kikiɗe. ndaaru ndiyan ɗan, ndaaru nange nge, wala sendidirde julɗo e kefeero, njano e mawɗo, ono rawni ono ɓawli kanko ɗum alaka makko. foppe heɓay hendu ɗum, foppe heɓay nange nge, foppe heɓay ndiyan ɗan. himo yiɗa ata sikko fiiɗa waɗande yimɓe ɓe goɗɗum ɓe yiɗete. yimɓe ɓen hay sa waɗanali ɓe puuttere siɗa waɗande hoorema ɓe yiɗete. ko jelo yiɗi yimɓe ara ɓe nafaali ɓe haande ko jelo añi yimɓe wonɓe ɓe nafude jam fo ɓe piya ɓe wujja ɓe jatta ɓe toña ɓe arali ko ɓe woni ɓe nafude. ɓe yiɗa yimɓe ɓe ala ɓe waɗane puuttere. wona kanko yiɗi mo, ko kan on yiɗi hoore makko. ko ɗum waɗi si yiyata star ɓe ɓen jouwayɓe ballon, waɗayɓe musique, waɗayɓe poète, waɗayɓe politique, kala bana adama mo hoodere mum jalbata tawa guruje yimɓe ma million ji no doga ɓawa makko Charles Star hara yiyoto no jalba. ndaaru conci ko ɓe wattoto e montorji, ndaaru ɓalli maɓɓe. kono yiɗa yiɗimo mi taƴinaki de mo waɗan magol. ko ɓay mo waɗande hoore makko, ko ɓay himo wuuri. an hiɗa wooda an a wuura lampu gerte. an ko wuranɗa ko yoɓugol facture ji e jokkugol bukki aduna yimɓe e waccugol yimɓe marruɓe meme. o jeyali ko jawdi ndi wonɗa wiide ndin himo wari kanko o jeyali nde kono an hiɗa jeyimo no yurumin maruɓe. sa yaadi e goɗɗo ha e projet o inni maruɓe sorto fokkitaɓe a heɓirtaɓe pippiru par ce que c'est des pauvres. ayi o mo sutiɗaɗa mo sikkuɗa wona marɗo ko nuleteɗo ma, c'est lui qui peut t'aider. c'est que faale ko jogi ko no ɓuri faale makko i peut te donner. ɓeɓe wonɗa yawitade, ɓeɓe wonɗa yiwde, ɓe jokkuɓe ma ɓe yiwɗa ɗo wona goɗɗo, c'est eux qui peuvent t'aider. parce qu'ils ne sont pas endettés, parce que ɓe ñamlaki
ɓe hula gite goɗɗo, ɓe hula yonnanne. Sa yaadi e goɗɗo ha kala gollal, kala projet, kala haaju a nani mo habbori maruɓe me sorto ko nagge, ɓen ko si weli ɓe andi ɓe wawi arde ɓe yeeya image maɓɓe on ma produit ji maɓɓe ni kontuma ɓe arata ko si weli sonde businessman e goɗɗo jeyaali go jogi ko angide jeyimo ko ɗum woni angal yiɗugol hoore mum. ko ɗum waɗi si Allah wi nelaɗo on alayhi salatu wasalam wota ittu gite maɗen e ɓeɗo de ɓe wonɓe ma jentade ɗo, ɓe huuliɓe ma ɗo, wota diwta gite maɗen diwɓe de cikkoyo e photocopie. ko ɓe woni original. wota gite ma iwe ɓe aran hoore mum geggol eɓe yiɗi hoore maɓɓe aran hoore maɓɓe o waɗa ko goɗɗum gaddatamo maroɓe meɓe jangeɓe jangi janguɓe no wuura ɗan gurdan na wuurɗen ɗo. Ndaari laawol, ndaari foseji, ndaari ca'i, ndaari no yimɓe wayi. Enen on jindal seeɗa e hoore leydi on yarali Japon, ndaaron laawi ɗi, ndaaron nguureji ɗin. Saudi Arabia dans les années 70 no wa'irɗen ni ko ni ɓe wa'irno. Kamɓe e ceernoɓe maɓɓe, janguɓe maɓɓe, je précise dans les années 70 no yirta koye laawoye men ni ko ni les Dubai, les Saudi Arabia ko ni ɓe wawno. Par ce que ɓe sikkude gando ko hunduko hari ɗum ko robot ko photocopie arayay ɗo e nder seeɗa. Les appareils vont remplacer ces gens-là. Robot moƴƴinoyte ɗo ko remplace ɗa wala joɗna en ɗo posa question wulure jabotoma détail par ordre. Mais les machines ne peuvent pas réfléchir, les machines ne peuvent pas rénover, inventer. Bana adama wattan ko nde ɓe ɗaɓɓituno ko e miiji totowɗe si ɓe wayi ko ɓe woni ko hande wiyete ganda. Merci Abdoulaye, merci Mohamed Ba, merci à tout le monde. What is hell? Ko wonɗum woni yiite jahannama. Ko woni yiite jahannama ko no neɗɗo on tampirta ronkugol wawugol yiɗude. Andi gandal ko tuma yiɗuɗa branche c'est-à-dire domaine si wawa wonde chercheur e makko, ko tuma ɗaɓɓituɗa e makko si wawa humpitade, ko tuma fuɗɗiɗa humpitade fuɗɗota heɓude beleede ko ɗo yahata. Gandal na ko anduɗen ko kala ko haala no andi no kala ka yiɗa ɗum e leydi yiwɗon mo fottuɗa wo kala domaine mo ɓantuɗa fi mum o haalante. Kala ko woni wo haala ko wiyete photocopie. Kala c'est-à-dire ko no andi kala ko haala no andi. A naati e leydi a tawi yimɓe ko noon ɓe wayi yiwɗon andu si ko ñabbeli e tampere e lamɓe bomɓe e halakuye e sonsoli e ñemete e daame Allah ko riɓe e hoyende e lette aduna. Par ce que neɗɗon wawali suɓade domaine goto mo yiɗi kono évoluirta e hunde nde a yiɗa ko ɗum neɗɗon janga ya foppinna way gaari jangi ya tawa himo sujjande batiniro e hatti e goɗɗo jangi ya fottanama himo jangi hay si nafoore yiyaka ɓawa makko mais ya tawa mo sujjande batiniro neɗɗo mo anda bi basira wona gurdal aduna wandi wona gurdal diina.
ngadi goɗɗo on batini ko fenande quoi wona aduna on o jangi fimu wona dina o jangi fimu sirje janguɗo noon ɗiɗo ɗiɗi kala ta no sujjande on no landade on ko honɗum waɗata ko honno gerdata ko honɗum woni o waɗoyta e lan ɗon lanni tuma wiyaɗo anduɗo mo anda ko on woni mo no lanni ko ɗum wiyete jahannam. Donc yanen toɓɓere men ɗimmere nde. Merci beaucoup. Merci Boubacar, merci beaucoup. Haray si tawi a yewtama duga jahannama ko tampugol neɗɗo on nde tawata o wawata yiɗude ɗum jahannama. Hay otowal ngal jogiɗa ñande accuɗa yiɗude ngal wongal wontante jahannama. ɓengu ma ɓiɗɗo ma jawdi ma leydi ndi wonɗa ɓandu ma no sa heɓi teral gotal ka ɓandu ma woni ko awra ma on woni ko sukunu ma ndu woni ko guril mangil woni ko gite maɗen si tawi a acci yiɗude ɗum ɗon kumpiyesun kum tawata wona an tagi ko ni yiɗuɗa ko wontande jahannama. ay ɓe yimɓe ɓe yo ton puƴe iwata e yeeso maɓɓe ko par ce que tari puƴum kun yalto o yiɗali puƴum kun joni noon himo naɓa tun jungo himo ŋaasa tun mo ŋaasa mo adda tun nebbel mo o puƴe ɓe yalta puƴoy gono ton a tertoto koy ko ɓandu ndu woni e lootade yaltina tundi mum de a tertoto kun wi ko mari sayi ka kun yaltata ɗum ɓendata ɗum e faso mais non ɓayi o yiɗa honɗum hadi o yiɗa kun ko ɓayi o yiɗa hoore makko ko ɓayi société on no waɗiɗa étiquette hoy yeeso ma gonno dowa wonude wa biniri jungo ngon iwata ɗon automatiquement ɗuuɗay par ce que jungo ma ngon bactérie ji no e mum tu vas infecter la partie a ñawinay nokkure nde tufagum naɓa ɗen juuɗe ma soɓuɗe ɗe laaɓa hande kadi wayrane ko gotum wona ɗidda ƴettoya kadi ko jokkaca a fima lanni ko jahannama. Ida wonde debbo ma yiɗa ida wonde gorko ma yiɗa ida e golle ɗa yiɗa ida yoɓa facture yiɗa yiɗa lampu gerato kala ko Allah waɗi e ma hay gite ma ɗe ngara o waɗe leelajo Allah walle yiɗa on leelayagal a ɓuttini si tawi on leelayagal ɗon a yiɗa ɓay non iwata ɗon andi a halki a fala kay goɗɗo yigo a leela ɗum kan halki daru ko hawnto wodi tampata telende wona min ɗo wonne no ɗo inna goɗɗo yiyata nde telende bappo e tampere aduna sa jaɓi telende ma nde a tawa nde woni style nde laɓa o yaajina kinal maga inna nana ya waɗa esthétique kuuɓi maɗin o regi inna nana yaaɓe seeka ɓe tampere o waɗe ɓalejo inna o nana ko wiyete hell. What is hell? ko honno woni jahannama ko tampere nde neɗɗo on wawata yiɗude wawata yiɗude ndaru leyɗel ɗen si fotti mi andaji ko G8 G15 poto pata ma nation ji ka fottata yewta fi aduna fi Allah si ɓalejo ƴetti micro ndaru jama on ka sala a tawa sala no la poche personne ne veut écouter ces gens là neɗɗo mo wawali valoriser leydi ka iwi ɗon i bana adama wonɗo e ndin leydi o wawali hiiɗude wonkin on neɗɗo o waɗiray ɗum wa kula ngal wondu ɗum ka leydi maɓɓe ɓe wawali valoriser ɗum ñameteji maɓɓe ɓe wawani valoriser ko hombo jentoto nagge fi Allah yawti nation ji ka fottete yewte yiya lanɗo ɓalejo no yewtude ndara salon hay si yinkoyno ton a taway ko maapini ɓe ko kaskatiji maɓɓe ittay
ndarashi lanɗo wono Israel no haalde, lanɗo France no haalde, lanɗo Amérique no haalde, lanɗo Chine ari haalugo. Ndara no yimɓe ɓe jooɗori. C'est parce qu'ils ont valorisé l'être humain d'abord. ɓe wi neɗɗo yimɓe ɓen ka leydi maɓɓe ko yimɓe na wona leɗɗe. Jawle ɗen ka nder leydi maɓɓe ko jawdi fi ko yimɓe ɓen sendoda. Goto jentota ko kulliri. Si wona nagge kamen ɗo yata neɗɗo fuufa fuujo no teddi. Si ɓe yalti noon ɗo ɓe anday ko ɓe fus. Donc wiyete jahannama ko nde tawata neɗɗo on o wawata yiɗude. Parce que ka giggol ngol yalti wo ko hala kuyi. Ka giggol ngol yalti wo ko hala kuyi. Ida e dina ka yiɗa ko jahannama. Ida e dewgal ngal a yiɗa ko jahannama. Golle ɗa yiɗa ko jahannama. No kono ayay neɗɗo on no jooɗi Allah dandan naatugol ɓase kanko mo wiide yiide ko ngen won defirde. Allah nandan naatugol yiide lanɗo tawti ala e magge. Ay ɓanndu ma ndu nga yiɗa, ay gite maɗe nga yiɗa. Ɓe naata ɓe yiite Allah yewta en fi maɓɓe. Est ce que ɓe yiɗi ka ɓe woni toon? Ɓe yiɗa, ɓe yiɗa. Ko ɗum ɓe innata addane men ko ɓuuɓi, addane men walle men yalta ɗo, awasi men yaltata ware men lanna. Ɓe yiɗa an kadi ko noon wuurita koye katna ɗo. Addane men mara walle men yaha ton, walle men yiwa ɗo. Ko honno sendi non e jahannam. Eɗa mari pute, eɗa mari bantara, eɗa mari candi, eɗa mari leɗɗe, eɗa mari bitaji, eɗa mari dunkiji, eɗa walle men yahata. Parce que a wawata yiɗude candi maɗin, a wawata yiɗude dunkiji maɗe, a wawata yidde pute e bantara ma, a wawata yidde hendu wifa e ndunka ma. A wawata yidde yimɓe ɓe laamiɗaɓe, a wawata ɓe yiɗude. Donc honno yaltirta ka leydi ma goɗɗo ronko ma traitude koson wima couleur ma sal nègre. Kala ko bani adama jonna so valorisani perde. Maintenant ya en toɓɓere men ndimere nden yo Allah faami en koko wiyete giggol. Haysa ndaari tawhid men on, kalima ɓurɗo mawde la ilaha illallah ko giggol, c'est à dire a tertoto woni goɗɗum suɓoɗa goɗɗum. Gonno waddi a suɓo ko giggol. Si goɗɗo jombama c'est qu'est-ce que ça veut dire? Haray worɓe luttuɓe ɓen fof harmanima, si wona modi makko. Sa signi contrat e golle, haray golle luttuɗe ɗa gollatade, oɗen golle ɗen gollata. E mi sey non ko confusion, ko dina confusion. Dina confusion. Ɓeɗo no wi, ɓeɗo no wi. On noti falama wiide, an kadi waɗi ko falɗa. Si dina woni ɓeɗo no wi, ɓeɗo no wi, ɓeɗo no lutodiri, ɓeɗo o fala wiidema hey hunde jokkaka gori. Ta sonjito. Merci qui est là. Bouka, merci. Abdallah Din. Jonnon ko non waɗa famde peut-être hiɗa tampika dewgal ma peut-être hiɗa tampika relation ji ma ka huwodiral ji ma yimɓe. Andu tun si tawi hiɗa nabdude bana adama, hiɗa duwa ɗaɓɓitude faama ko ɓuri hewde yimɓe ɓen kon ɓe ne'aka neydi giggol. N'oublie pas cette partie. Ko ɓuri e hewde yimɓe ɓen, sa yii woɓɓe machallah yaltitande nden koko ɗaɓɓa no labba no foti,
yewtereji ko yaltata ka ko karaho maɓɓe ko machallah gandal ko faam ko pinal mais ta yejjitu asili maɓɓe on giggol ala ton sa sikki ɗum ɗo jokkitata bani adama e nder gurdam makko ɗan je trompe toi accu ɗaynugol hoore ma sa yi joni goɗɗo o jangi ha o wiyama spécialiste o jangi ha o wiɓi n'importe quel degré imo yiltito karam ko batinijo hendomo frappamo jattamo jawdi jattamo ɓengu waloda e rewɓe makko ɓiɓɓe makko jattamo otoje ko paykun yagal makko ngal neydi ndi o ne'andin ɗo yo heɓude settan ko ɗum rattrapimo ko yumma makko wonnomo wiide kon ko kaari geri kaari ko kaari ɗampi kaari ko kaari foosi kaari ko kaari ñaan andi kamɓe allah ala allah gollataka makko shirkowo allah ala golle ka makko ko woni wo ko bani adama so heɓi jawri ko bani adama okkimo allah gollataka makko so heɓi mayde ko bani adama ñamanimo ko ɗum waɗi a sendidira e allah e alaadu donc wonɗum rattrapi ce grand fonctionnaire grand diplomate avec tous ses diplômes et ses relations ya fotta malamjo inflomane mo anda hay bismillah ka ɓuranas sa holli mo bismillah en réalité o anda o nanay noon mo haalay mo tappa quelqu'un qui n'a jamais étudié on soodinamo nagge soodinamo mbeewa portamo ha o laaɓa wiya himo gera himo jokka holinamo wurinna nene makko no tawa e ɓen jokkuɓe mo o hoolo konnu he c'est à dire sa sikki neydi ndi bana adama ne'andi ndi hewtototako mo e nder gurdam makko ɗam aɗa en tika donc wondigal kala mo wonduɗa e dewgal e golle wattangila buy ne'ira kan neydi giggol ko neydi kulol o ne'ira ko ɗum waɗi simo tampindema mo sonjudema o anda ko honno yiɗirte o anda na hunde nde o andi ko ɓe ne'ira ko survival mode tadi wo goɗɗo wonɗo e hare ko honno daɗirta o anda hay o daɗi o anda o daɗi na wonde kenen ɓe yiɗama mais ko honno yiɗirte o anda donc kanko ko yo lorru giggol ka makko ko lorwa ko ɗum yiyata worɓe boyi e sonnaɓe boyi ɓe anda ko honno yiɗirte donc de fait que ɓe anda ko honno yiɗirte ko ɓe ɓe lorra ko ɓe ɓe humo ɓe sikka giggol ko humagol c'est un danger ça si bani adama humike o lorra e hoore makko o lorra e mo humi e mum o c'est un grand danger seede ɓe ne'ira ka neydi giggol dewgal ko contrat o jombama o signal contrat o anda kon contrat ma o jombi o signal contrat o anda kon contrat ko ɗum nanta gorko no inna mi accitali debbon hoolo hani o accitaka non contrat ko haldigal mi proposane goɗɗum an jaɓa e nder on contrat en ɗiɗo kala eɗen dowa wonde moko baɓe libre ƴettamɓe hoore mum choix donc e nder contrat on hiɗa wawi mo kasude à tout moment par ce que contrat no landi responsabilité debbo e gorko an mi propose anima goɗɗum ko nonno wurdugol e ma no moƴƴiri c'est ça le mariage fonder une famille ensemble no inna hare weyto siko yala to mais wurdugol e ma l'intention est là wurdugol e ma no moƴƴiri min gorko mi daro gorko an debbo daroɗa debbo
ko alda e toñinirgol si min gorko mi daraki gorko an debbo alanda ka daragol debbo vous cachez le contrat ma renouveler un contrat on kadi e ɓen si tawi no mawti anda ɗum ɗo ko dewgal anani no yurmi needi ko ne ira ko nanedi par ce que ko needi giggol o jonni tete haqqeji makko ɗin ka tawata o wiya mi jaɓima mi jaɓani o jenni tete haqqeji makko ɗin ka wawata yewtude oɗo gorko ma debbo on yiyamo gorko on c'est à dire si tawi ko woɓɓe gollata ɗe golle ɗo ƴetta galaɗi ɗiɗi ɓannidira mais vous vous plaignez de quoi ko ɓenta consentement si goɗɗo helli faama mo ɗum andude ko contrat honɗum woni nadde mum ko nafoore honɗum woni ton ko honɗum wona yewtede ko haqqiji ko droit ji ko honɗum kanko o duwa wadde ko honɗum o duwa waɗanede mo duwa andude kadi konko o duwa waɗanede si ala ton o landaka waɗgol goɗɗum hakkude entreprise ji ɗiɗi ɗum no anda mo kala e mom no landa responsabilité goɗɗo si goɗɗo remplissade responsabilité ji ɗo andi contrat de travail ɗiɗa andi ko windi ton ko ɗiɗa andi ko signuɗa ko dewgal c'est la même chose e mais si tawi noon ko argo ɗum bububu yakka goro bububu duwa guru gara gi ƴetta ɗum yaha jurodira ɓeyna gorko muño ɓeyna debbo muñoron no heewi ka landoto ɗen worɓe ɓen yoɓe muño e fe sonnaɓe maɓɓe lorraji maɓɓe ɗi ko gonga mais no woodi ko muñete ko woni en yejjiti hino satti wurdugol e debbo mo ala teddungal hino satti wurdugol e debbo mo ala teddungal hino satti wurdugol e debbo toxique hino satti wurdugol e debbo mo andi tantama moƴƴere no satti wurdugol e debbo mo anda haqqeji maɗin e hoore makko no satti hino satti noon kadi wurdugol e gorko irresponsable nanɗo par ce que ndeɗa inna debbo yo ɗofto yo taw gorko ko responsable no way waleɗe afrique ɗo ko wenta population ɗofte manana dinaji kono inna landa yeddetake jahannama beppale woɓɓe no beebine ha ware nani haala na affaire allah noon ɗum ko affaire bani adama lambu ko affaire bani adama mariage ko affaire bani adama no woodi ko landaɗa ya jonnudu hooliɓe maɓɓe ko responsabilité a yala to furka onono ñooña nana kadi koɓenena haka yeyiwa mi accitali si jonnajo wiyano mi jaɓi contrat o laltako sonnajo ko ɓay ɗum boyno to ganda c'est à dire haqqeji maɓɓe ɗi sina ɗum sonnajo ngolkolngol maɗum gorko inna miɗa faalama jombude si a winnali awa mi jaɓiya jomban ala ton ko kala ko gera harayna dewgal si tawi ko ɗum ɗon valorise dewgal ngal andu an wiɗon a faalaka hiɗa wawi wiide kadi an wiɗon hiɗa faala woni valeur dewgal ngal ƴetti forme hiɗa wawi wiide kadi a faalaka wondude e dalil haray ngal boni haray ngal boni si debbo dari ka ande inni mi yalti e dewgal ma ngal an gorko haray ngal boni koy e mbaɗum no yurmi on ɗo bani adama wona leggal wona fello wona téléphone wona mbeewa ayata goɗɗo no démissionna si goɗɗo windi lettre de démission jonni boss ma kare lanni
boso no ayre mi accitali o adda e motivation makko sino selli ça passe. An gorko tu es responsable ko a gorko wona ko min jombi de ko a gorko ka dépense ka suudu ka honnugol ka ñamdugol ka bugagol ka wondugol e makko nano pari o no Dakar ko a gorko an debbo est-ce que ko a debbo est-ce que tu respectes ton mari ko gorko ɓuri ɗaɓɓirde haqqe ɓurɗo mawnude e hoore debbo haqqe gorko ko teddingol konngol moodi ma ngol noye dow konngol yumma ma e bemma e imom ma ɓe fam hiɗa ɗon oui nous sommes dans un pays droit de l'homme d'accord mais an no woodi ko duwaɗa wadde on a l'un qui gère ta couple, c'est toi qui dois gérer. Faut pas profiter de ces lois, de ces opportunités pour torturer ton mari. Non. Tes enfants vont te torturer encore. Quand tu es jahannama, quand tu m'as net donc. O anda no yiɗirte anda ko ɗum waɗi si wayda si fi dewgal no haalede ɗo a tawa on parle plus de matériel watta ñiila anga jiwo ma anga gorko yalti fima wat jentomo to siko ne'iraɗo needi kulol a tawa ko fi matériel to no fi galleji passeport suudu poco paja na ɗum ko fuus ko hunde nde wawɗa heɓande hoore ma parce que mo ne'ira needi kulol c'est à dire si o hollali ko wona no gasa jaɓatama si goɗɗo yewtidi e ma fi dewgal tawi ko fi dewgal wonɗo yewtude c'est pas les biens matériels pour te battre les passeports de voyage non ko dewgal wonma yewde fi miɗa falama jombude je vais fonder une famille. Mais la femme ma jombude. Bay mi yidum do e ma. On ko giggolo on yewde. Wana ni go na ne mo yona ndilo do yewde mo yewda fi nene makko koto makko be makko no Cameroun no kakamo no hajjo nya menen de ko needi kulolo o hulu wota yiwu ko lampu gerto an kada debbo ta jaɓu déresponsabiliser un homme ta jaɓu wiigol min de mo jom mbila min probléme ala fi ñaami miɗa gollude fi ɗum ɗo ñawdugol no ta jaɓu ɗum wota jaɓu responsabilité gorko rowtirgol muɗum ay o jombale mo jom mbima dépense atama an eɗa mari dépense mo jom mbima honnatama eɗa mari ko c'est pas la peine innu miɗa faala gorko siko diina yiɗuɗa jom diina responsable momi wonda e mum heɓida ɓiɓɓe dankoto ɓiɓɓe ɓe neaɓe oublier ces conneries là siɗa yewtude fi topic wone ɗon siɗa mari siɗa gayna si wondoyama andotto kono se publicité ɗum fuɗɗama yahaka ko needi kulol survival mode si a jombi ɗum ma ɗum jombima koko ne'a a jombi mo ne'a ma mo ne'e aray ko fuɗɗitagol needi e ba needi hon ɗum la confiance en soi tawakkal ɗum be yiltitoɗa ne'iramo ɗum tawakkal acceptugol hoore mum acceptugol ko woni ko wurugol ñalande wuran gurdam munɗam yalta e copie e masque jaɓugol no woniri
wala manan ko wobbe ko yittirun ko ya wobbe don gara wi gorko tuma kala ko habbor mako o heɓali ɗum e jungo mako ɗum sonkintamo ko ɗum monintamo manque de respect et manque de reconnaissance watta hiila ɗum a sonnajo tuma kala gorko ma fetti anduya un probléme ko ɓuri hewde ko il faut rectifier quelque chose an a gorko tuma kala yiɗa debbo ma on no wulla andu tu n'es pas responsable responsabilité ma on no manque tentini so tawi wullango makko ngo ɗum no jokkodir ɗum wullino ha joni guite mum ɗen no wojji toon manque de responsabilité manque d'attention hakkille ma ala e makko koko ɓe ɓuri hatto jinden nde tawata nde andata himo ɗon nde andata himo occupe place molnaɗo e nder gurdam maɗo no anditirta ni yumma ma donne-la cette place aussi elle représente ta maman elle représente tes sœurs elle représente toutes les femmes chez toi so heɓali ɗon teddungal c'est que tu ne respectes pas les femmes dans le monde wano non an kadi waka jali ka debbo ce monsieur représente ton père tes frères tous les hommes du monde so heɓali ɗon teddungal ça veut dire que tu ne respectes pas l'homme kala ka teddungal ala moɓu yaha fuu seɓota ko ɓawo merci Pita Timbi Diallo Daoud tuma kala gorko haaɗi fetti andu piiji ɗiɗi o heɓirali mo le respect et la reconnaissance tuma kala yiɗa debbo no wulla a jonnali mo espace ka ɓernde ma ka gurdam ma ɗo noon koko wiɗen dow ga ko what is hell ko ɗum woni jahannama ko nde tawata neɗɗo wawata yiɗude wawata sa sikki paasiye ma hewtotako ma nato e dewga nato e relation ji nato e ɗaɓɓere jawdi ko ɗum waɗi banadama iɗa wawi wadde thérapie na andi ɗon ko ɓuri hulɓinade ko tuma goɗɗo inni mi nawna goɗɗo no yahata e auto mum e garage sikka ya aucun problème mais si ngal waɗama révision wallahi o yiye toon piiji ɗi o miija iɗa yaha ka labtani sikka nawna mais si diagnostic waɗama ɗon no hawoto ko ɓurno hulɓinade nawna e kadi enen nde wiide ko woni lekki ko dolle comprimé ma dolle lekki ɓale ma mocco konngol ko lekki information ko lekki o ɓurana bonno jonnuma ɓurana jonnade ma sona yewtere kalim mais ɗum no ñawdi ɓernde guluje million jimɓe milliard no moƴƴintini gurdanji dolle dolle yimɓe wona moccugol waɗi ɗum de o tigi jenti kalima Allah on o gomɗinimo o gollitirimo wona mocco de ɓurana nana fi mocco cippinirade minnalma noon wota moccu ma wota mocca mais andu objectif argol ɓurana on ko ya jento fama gollitira anani ɗo joni goɗɗo ina siɗa mari ande siɗa mari suusi duwo ɗum ɗo ko ɗayni jango ɗum ɗo suusi iway jango ɗum ɗo jinna jakkatama jannu ɗum ɗo malaika ayneta oyi no yurmi to ndina ɗi piiji jango ɓurana on fama ko windi kon ka nder ɓurana to gollitira suusi yehi koco kaca yehi nawnaje yehi parce que là c'est dans l'application c'est dans le travail arawa ali walla guinewa ko elle koye Afrique ɗo ko windi kon no windi kono ko ɗon haddi wota jamfoma ko yiyata ɓalejo no windi e kaydi wo ko constitution ta ɗum jamfoma ma ko sharia leydi maɓɓe ta ɗum trompe de si ɗum trompima ara ya luttikus ndaaru ko ɓe woni e gollude constitution yaada yaadon e ko ɓe holluma kon corruption ngala ɓukkodir ɗo e maɓɓe ta wallinale buɗɗinga fos kayitne fos gasata sa corrompal ɓe rien ne va passer
mais ko kanko kadi innayma zéro tolérance bototi patata ko fos mocco kadi ko noon wayi Allah no cebbini Qur'an windi shariaji windi ha laaɓi ko an andi sa a janggay gollitira sa waɗay copie awa ka dewgal kadi ko noon ka dewgal mo windi ha laaɓi ko honno jombirta ko honno wurdirta e makko ko an andi si a jombiray noon e sa gollitiray noon e sa waɗay copie sa waɗi copie ñawoɓe ronkata. Voilà, merci Bagine Fatoumata Baldé, ma chère depuis la Belgique. Merci beaucoup à tout le monde. En ara jetten ɗo konngol Allah gotol e homɓe nderal men ngol. Merci beaucoup. Partagez le live. Mais pour nous, Allah wi en andi en wi Allah e bani adama wona goto. Bani adama ko juutuɗa wadde ko moƴƴi. Ñande bonnuɗamo ko konko bonnuɗamo ɗon o waɗata ka balance makko o peese o yeeye adna on fof o ñaawe o soke ɗi moƴƴuɗi ɗa haji makko ala majji par ce que o moƴƴa na ko haji makko woni mum mina yurme no yurmanago winda goɗɗo no wiya no moƴƴade yimɓe no yurmi ha ɓay ñande ko boni yandi on ko ɗum wona yettede joni noon Allah kanko wona no Allah nde wonno wona o bana adama hino ko wiyen ko kataba rabbukum ala nafsihi Allah farli e hoore makko o waɗi ɗum ɗon farilla e hoore makko c'est-à-dire o windu constitution on shariaji gono ton o rewniɗi e hoore makko kanko yurmede o waɗi hoore makko yurmete kanko o yurmete ko be o yurme ma parce que wona an landi argol ɗo ko kanko wiya aro wona an wi Allah addan wona an wi Allah waɗa ñaamowo wona an wi Allah waɗan awraw wona an wi Allah yimiɗa hatton jini e awra donc ko be o yurme ma ko rasi minni ko Allah woni jiiɗo ko be o yurme ma o waɗi ɗum farilla e hoore makko o wiyani ko be o lette non ko be o yurme ma o inni on ɗum man goto wo amila golluɗo minkum immorde moɗon suu'an bone jaga be golle bone koy e be bonne o inni kala e moɗon golluɗo ko boni o golliri konko boni ɗon noon sabu majjere woy ko kanko waɗima majjiro par ce que ko arata ka nder ngandi ma fu salata o waɗi ngandi ma ndi vide o inni a janggay selon les expériences ko yiyata ko nanata ko meɗata koye ɗum janggata andi a anda koɗo yafano hoore ma ɗin piiji ɗi rewɗa e mum tawɗi a anda arrête d'écouter ces religieux cannibales. Summa ɓawto ɗum taaba tuubuɗa ma yaltuɗa e mum min baadi ɓawa wadde ɗin piiji c'est-à-dire ɗo ko famata siɗa faala firde aya wanga yaltina mana magga o siɗa faala hendade rahama yurmede Allah nden ko ɗum ɗo waɗata ɓawa a bonnude moƴƴintin ko bonnuɗa kon ɓawa a bonnude a anda moƴƴintin kon ko bonnuɗa sa moƴƴintini konko bonnuɗa ay o wi yeso ga wa aslaha o moƴƴintini nalde o moƴƴintini quoi koko bonna moƴƴintina e joni a ari e saare anda a jokkay lawol yaltoya ka mija
a jokkay laawol yaltoya ka geetu pooɗa babba jokkay laawol yaltoya ka bar yara ɓe anda a jokkay laawol yaltoya escroquerie a jokkay laawol yalto abus de confiance a jokkay laawol yaltoya prostitution vol gasi a andi a memi babbo nga tayja ka affaire on no ton taaba wasla a yari ɓeere andi jaga bonnayi num ɗo taba wasla yaltu e mum moƴƴina a jeeni andi jaga no wuli no sofi ko jahannama taba wasla tu moƴƴina yaltu e mum yaha jomba sunna e faril a moƴƴini suko a wonnoɗo wujjude accutum wujjugol golla ko halalan ko woni halal. C'est comme ça Dieu lui il travaille, c'est pas comme l'homme. Oy ni non sa waɗi ɗum ɗo anduno kanko Allah fa annahu no kanko de Allah ghafurun rahim. Ko non ghafur no yimɓe ɓen famira no way ɗo joni nange patron ma on waɗi inventaire on waɗi calcul après 3 mois de travail ma en nan on waɗi calcul on na bon hino erreur ji ɗin hino dette ji ɗin hino ko ƴawmakon mais du fait que vraiment mi andi a andano e mi yi regret on ka guite ma e c'est l'expérience ko ara nun ni a faama maintenant mi faami ɗo ɗum ɗo on rewtata e hoore ma par ce que mi yi émotion ma maintenant o seeka kayndi salmodiro o enna bon recommençons asla ɗum woni Allah nangi ŋoño ŋañawi naatirini soriri ya bane adama o ɓitto taway so accita yendu ko yo sendu si o ɗojjay ko yo sendu Allah landakima ɗum garay wonno men yewtande ma fi ɗum ɗo ko tatajo o tatajo ta sikko oɗa ko malaikajo o ta sikko oɗa o naati aljanna no on fof hiɗon e bara goto koko ma kon suuta min nima koko ma kon suuta a famali woni donc accepte ko wonɗa ko e pétitions tu bouge kuddi wona peinture ko tawgol kañum si yani e bone yaltata e mo ko woni huɗaɗo si a yani ka ghetto ka bar ka prostitution ka vol ka abus de confiance kala ko ñoli an sa yani e mo ko ida yiwa e o bone ida yaa e o bone ko ɗum wiyete kuddi wona yanugol ton de ko luttugol ton kuddi donc aray ko yewtinonde ɗo yewtere ko nawna selli depuis Conakry meɗen salmina nokku o ka wonno meɗen jarna sponsor ɓe amen ɓen foppe nder aduna wontiran ɓe États-Unis wontiran ɓe France wontiran ɓe partout kala immiɓe dari fi o page amen ɗo yomin waɗu ko kafuɗen kon andi fayda ɓalejo no tawa ko luttintini ɓalejo ɓaawo andugol cause no defande andi enen ɗo fayda ko yimɓe wallete ko ɗum fayda ɓe andini ɓalejo ko ya wallu goɗɗo reyata goɗɗo no ñammina 50 54 mais cause defandugol cause ala ɓe yiyata cause tawɗo ɗum ɗo no wondi e nafoore ɓe defanda ɗuuɗa minna ala mais ɗuuɗa ko ɗum kala mojobere nde yaha nde muta par ce que cause ala e nder mayre ko yimɓe woni ton ko yimɓe fi yimɓe jokka donc ɓen ma e wolanni mais chez les blancs ka portoɓe ma hande ka arabuɓe ils ont des causes à défendre a yiya ɗo joni goɗɗo o wasi o ka jawdi makko mi alama haalande ɗum wiya okkora maintenant mi welaɗo j'explique quelque chose a yiya goɗɗo joni ka jawdi makko mo wasi o enna bon ƴette ngal ɗo geɓal dépenson e ONG ji wonɗi wallitade fi no yimɓe jangira fi no wonɓe e kasuji yaltira
fi rewɓe wonaɓe lettede yo accu wala c'est ce qu'on appelle les ko ɗum sa ari aduna ha a iwi ɗo tawi a ala cause ko defanda a wallitaki hunde ko moƴƴi a wonali sona lampu gerto wota lando ko honto fopputuɗa a wuranay goɗɗum mayana goɗɗum ko ɗum jonta banadama valeur wurana goɗɗum mayana goɗɗum wona wurangol goɗɗo wurana yimɓe wurana ɗum ko no yurmi wonɗa ɗon ala ɗo yimɓe ɓe wuray mais sadanta tête wonuɗa ka aduna ɗo a ala ɗo ñamoɓe ɓe ñamay walotoɓe waloto bugotoɓe bugoto tuuba mais ko wiyete kon les cause hulandiji ɗin fiɓandiji ɗin aqidaji ɗin hoolareji ɗin ko daranteli siɗi daranaka ɗi darotako ko hatta piiji ɗin yaara yeeso ko yimɓe jokka ko aaden hum jokka ko ɗum hatta piiji ça m'a jamais marché dans ce monde là a wayre no bani adama hande mo rawni janngo fotta e makko tawa mo bawli a wayre no goɗɗo hande ko julɗo fotta e janngo ko keefeero a wayre no hande bani adama imo e ko halduɗon ko janngo ala e mum mais a yiyay tun fiɓuɗo ko fiɓuɗa kon a yiyay tun townowo drapeau ko falla tumde ko donc a yaada e ɓen ɗon. Merci beaucoup monsieur Fofana Abdoul, merci David Palmer l'infatigable, merci monsieur Saliou depuis la France, merci Diallo Fatoumata Binta Diallo, Bari Abdoulaye Hamid, merci à tout le monde, merci monsieur Bokar depuis les États-Unis, monsieur Tcherno Diallo depuis les États-Unis, Pam Mamadou New York depuis les États-Unis, merci Abdurrahman Pekos depuis la Hollande, merci à tout le monde. Merci Hafizou depuis les États-Unis qui était en vacances ici. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.